Nibushirie ni tsumu njema ni halukao nganyi harimwali tingula hatulinu nibushirie wajau imesilamu pia hususan ndo wakumoro wangazi wajau tsumu njema ya baraka Mwenyezi Mungu atujalia umwezi wa Ramadhani unu uribeli ya khairizi nji za hinsi hatuinu na nimeshe hatu hinu nzima Mwenyezi Mungu atusaulie zukana khirnasi mashakika ongo yana mzima da singu ya nchi Mwenyezi Mungu yatowe yarinike amani na mwelewano na bahati ya ukaya yatsumu hatu ikubalishihane kama warenzi ya muhimu ya homo na novani rikoja ruonane hasuala zima maksus ikaonga mjuwao ya ukaya ezito zaho wanadamu wawenji wehansi ya ukanga mafanyishi havoti ngelazimo wanduende harimwa passation de service fikiruka yule muhimu ratsahana je kensir hadisi suala lino holiho lizifikirishi hao harimwa serikali yangazija handani lazima ile ukali suala lino kalti jangu uondo kweli yondo maana ikao amjisubutini mwambieni hatarjeru honde zelera zino e serikali yangazija kaijaka za dati ya passation de service ilonga mzirongo he ismu he serikali bandara onana leo ya hoa ezilera zino serikali yangazija kaunge mtsini mwa gouverneur Hassan Hamadi raha kaijaka za dati soka uyonsi ya ukaya ngendao harima passation de service yeza bare hitu son excellence le gouverneur Hassan Hamadi havotiwa harima manda Mohamed Sanu umone balbale kondo ya jiri rija balbala za asizi balbala referendumu balbala ya voti de hata wa Komoro wansipia rikubaliana na ukaya kavaja wafanyi sharia shile kondo shavotiwa haurambuka ya ndo sharengo shende shambukani nde shando shende sensi ngarijozi kondo za jiri kanorji lingoni hakaya rifanya majidiliano mengi harimo li suala hilo shari jara ambayo ukanga ndo harimo voti za maraisi na mavoti za maguverneur serikali ita haina mwana mkomoro ya rangefungu suala hilo lilitwalia uharimo alifukia ndo liyo lino nande lefukia kwa lohendesa ya conseil ya heshisiwa ya serikali yangazija basi banda makati menji raona na sinu wana nyasi wa opposition kao vao wareme zirwe kondo zafanyishi hawanti jubano haula msepika ndo wajiri tende hata rirumia bala bahusilamu baukaya baleka onde ujihundu kurengwani bahari ngakobare ni hende hata kutsunda dushahula basi hena jo Paris ngojo jahula kapinda ikaya majimnyo ikadeni jo Paris ngojo jahula nuvuki yani ngojo la pinda nuvuki sheka usihuli lipila lila huvuku abo lipila lila liludi libaki haramu ikale wohende uremani nyora hata ngoni maana kutsona hata dozala maji kuruhusiwa unemvinyo na ulaweze nyora izaka usawala waze nyora ndoba nbalwe maji wala bai ya mvinyo ila ya ibaki haramu atajerongo ngazi jawa kwamba ukaya hawarambe kama mapoliticians muhimu ndio wanakulo kinyume na zali kwamba banda wasuli bana ngelazimo rendera ralepinda ngelazimo rendera mvinyo nori la uharimatan yani ngandora afanyiza kazi rendwa nori la uharimatan iyo ndio ngoyo yakaruhusu ndwende harimwaze votizira basi ndwende harimwaze voti shamal asaf yende yemri ukaya zila votika ndo za para kazi jamkimi sonti pierre oneza jini ukaya zevoti kaundo za kaza parwa kama na voti kao wandudo henda wende wavoti wahunde makiesi saya jaziwa izo ndiza kaujiri kama na voti kao mbawa nzima ujua vota mu procuration ya ukazi procuration zikaye imprime vierge wandudo rempliso malahoni hawe jawe voti zoti voti kama na voti kao nyoti pia moneza jiri za ukaya kabati kesi la waziwa harima bureau de vote shema kesi pia yarala kwenda au palais du peuple zengoza poroziansh yani haujimlifu ngajambo kaya lila vote kan lazima zirewa kazi jawaswili bahana yawo serikali yangazija ngamba uhimbi ngamba ukaya borlar mweshi so shangazija ye wiyamboka ya de yavotiwa ya lo gouverneur atajeru hundezelera zino ngarambuka ya serikali wangazija kwa jito wa mihononi hao waito mihononi Hassan Hamadi waibiha mahala nurajili
yabo na serikali tena ba wazingarao ya ukaya ngelazima ko passation ifanyishi serikali ya daula wazingarao na sisi ngara amini kwa uangazi jako hajatoa ila yazuni kasa na mali waibe hapa ni borajina akao uangazi jako hajavoti kwa lazima ikizo kutizanga iyo ndo maana kao le swala linugilo na zero karjashinda rahunda jawabu la kutoa tadero honde zile lazima kuliho lizambishi hauza kange lazima wafanyie passation de service amunga warjomo biani ya ukaya serikali ngazija raketina jawabu niyo kange toa jawabu ngejoli toa yemfundado kao ngejukaya tarehe 20 na mwezi wame ikawa bajo mkaya umfundaro hiyo dorjoshi na bese banda tabu hizi zinji joshinda toweli jawabu la serikali ngazija holiho ile suala lilio linu la ukaya eyeziyangazija yani kiwa Hassan Hamadi no ngazija nganzo irengwa ingajuje bwana mnaje yabonde mfundaru tarehe 20 ya mwezi wa meundo kangwa hanzi nge yonde muhimu akanza mpare ni banu jerumambie ukaya ilitusu ala la tsokome ya hwenda ukaya zingazunga mziwa ndo kabisa izajirizo ntipia nize kondo ndo wazigabi ni bamikondo ndao abonge ho mjinika kwa nguto cha bula haraka imano Muhammad azinu ya hundelwa zungwa kwa mukaya uombu ya ringa risk shali nusu alikao yela zimodi twalila akanga bongo zinji ya kisharia zilo harwani zitwalila ao ambese banu ne tarika ono nifumbwa ba mkango joka ya mfundaro tarehe 20 ya mwezi wame ambisanga bajola ya majabu bana yabo joshinda ke wallahi rimnikeni lejawabu kama jola wana nizika ngazija wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh au conference non agora joga na jornalista oral one bajusa one na WhatsApp joga oral okay Et fait ça sur les journalistes sur notre FM. Arma mahali sikao yafanya baina ya radio ADSS mwanzishi jumla wa gouvernement Ibrahim Said Bakari siku jana haonesa yakaya ngawa ikao shikao shibali gouvernement ya Ngazija ikao itilwa ni gouvernement Hassan Hamadi ngabo serikali ya umoja na presidence uja ministre de l'intérieur wakansi ngwatwalio namna joko famille passation wala Ibrahim Said Bakari haka ujirongolea hawakorongolea gouvernement ya Ngazija ndio swala ya kazi sisi aya avance Yo, mimi mnanzishonela feswali sha mlizambali kaya skandani jue jivumbu jipresa ila tujuma jirteve mbeni okaya wanroili wanu otsanrwa titar mwe serikali hizi dhamana hadi msakalamu ni mkalimana makalima ukatsudungana skanzani jue ye chef gouverneur Hassan Hamadi harmali swala lino hakana mwona na leo yezi fushia jaukaje sinongoza mbwa danisho zambwa mwambaza matangazo zilaia eketso kazi mfushia ni nyinyi ye gouverneur ngena position hindrini harmweza ambishi hajana nizwe kaum kalimana serikali sena hazamba jana engena position ndina warange position hindrini harmwaze diskuru mbili zilo tofauti za serikali ya Ngazija za diffuse wa jana sikanzani tambushi wando mala swala mimi sikangani mwenye na jinjinu ya malizo ya barosha kuna bananezi habari hizo za jiri jana hiyo sha humama ngoni humonziani de swala lipo doka serikali ya Ngazija isayangisi hanobakia maili ngabo wale wahimilia walomfahamu mvuli wa rais wa daula jabo kanga waliho mvuli wa Hassan Hamadi kanza gouverneur Hassan Hamadi kanza rijue masuala yao hizo maraia ambao na wananiha waidio ka kweli hau ndabu suala la sasa na kanza ni neno mtiti yao wafikira mabala ni huda ya heze passation wala ila kiti usiku wala ila jakazi usiku maksusu wa madele 26 au wala ni esikala Ngazija wo dokoto usiku wa wala vinu kama ni namna mazababu kai ni mo esikala Ngazija wala vinu wakaze usiku na
kaja kaza usiku. Marhaba mimi. Umeelewa mama kujilokia mema suala beshwa ya makaulu kajaja namna nzima sha masuala kondo ya leya bana abunga yumayili akamunga wale suala kaondo makaulu ya lawana ni jimla wa guvernora ni mkalima ni serikali seya on ya diri hakuwa mema ma journaliste kondo savani ka fesuale ka ya elarifu haweka na jingo tena amjobiri ambavyo harimo pande uno ni mambieni ya ukabala mzambando ya ukaya mimi ni mkalima wa hii serikali wa mtukufu Dr. Abdulrahman Bakar lani mwandishi jimla wa hii guvernora simambieni ndio ya ukaya ngwanyezi ngwaje ile kwa conference na urambe point de presse ngarifanya wa harimo sabia ya conseil bandara timizi conseil momono ka gouverneur hakauroha harimo conseil awezo na zamba ubano kamdongole serikali kwa mvuli wa guverneur sana mali ya ukaya zi ngonza zamba ubano zindizo serikali kwa tunda na sana mali ya wafikiana ikaleo yamantishi jimla wa guvernora haonesa nonge kao ambesengizo tofauti vanu ya wambe sio mweleonai hawiki ya makaulu ya huya tawambabi shanga amini ya ukaya ngasiba zima naye zi hazinga zendo hoti simambiani ndo banu kali alalika tijangu za bare hivi daboko banu sonti pianga kubaliyo kala rinikiwa yezi riru ngasiniyo ngila ngori rechi zo mwana naho ya hojo kaulazi mnyabinge banu sharjer wanyisiha lukaje wanyisoka ngasi mbaki maili yani do mwele wa heza ngozima hena mtukatoelewa namna nzima ngabojoelewa ya ukaya banu kweli bafanye hapo wote ndio kawaida na kubaliane renti za manazini ngaboelewa abantu zevotika jenda heka wenda ya lazimu hakaba nansana mali wikenda fanya kudeta wikaja votiwa harima hiza shavu harimo rahafu wakansi ya wenu amana yaniki wanowangazija hapo ajevura yao maelewa ya wina namna ya uelewa zinangozi amenge kale ho masalani secretary general wa guvernora havuriza makauli kao hayelewa tofauti holihonda zilani wabana womwelewa hahe habo yakati simabia yokaya lengejo kiri mwanama komisio wa financier lona mnyiro jina mimi lona mnyiro jina hiyo ni fedha ya kondatanga nyebazima wado shinda uenda wakati efikira ya kanzima sheyo njo ambabanu lukaya serikali ya ngazija kujawanye sema baki ya maili sonti pia efikira nzima ngasonsini momomvuli wa gouverneur wa chesi wa sanhamadi ngari dunga nao haubazima izo kaundo za mishiha kweli ngabo makaulika uzo fikira rakalizo interne za wahizalaia harima zanjari mu journalist sha efikirika hata uo secretary general wa guvernora rakubaliana dainu ya ukaya hojiro wa dossier yinu na rakubaliana ukaya ngajuri jilana yelfumdaru tarehe 20 rijeri wa joka wa 20 tarehe 20 mwezi wame ili rije rirenge izalazim yeye secretary general wa guvernora njombeni ukaya Ricardo Sinaivan zinongozinu nguzidungo ikubaliana imbano ikawo yajoka hitekeleza ya ukaya masala ni hafereshe ya azali shanga fikirukaya eketso kali kaulilolila wabanga mando mukali wa shaylo kadeka ulawa he ismu ya serikali ukanye tipienga mjua ya ukaya mindo koronge serikali ambeselo kaulu la tawa mbaba hanu sha ikangela zimo serikali ngazija ilfereshe azali yabo suwa la gouverneur wa yavotiwa hawike de kalimani wa haya jukaya imroimi mroma andongele bana tafufatisha za ngozi akanga urongo le serikali wondani ngawe wanziwo ngawe kale o masana Abdurrahim hande babondri ha babuwa yanzi wa yabewa wondo wakati ka wanu ngojoba banu harumo hanzi kwa basa hiyo hanzishia sababu de gouverneur shaya na makaulu ambese kaya ya tombabi yabo yatawa shambise wallahi na sando ndo bahano bahano shamba regulation yani ndo watartibisha zangozi kense kama ida yazo iyo ndo maana kao imkalimane serikali ngurongoleo ikanganye na makaulu sikomole yani na mulukawa ndongo wahanguni no regulation mlewero myele ndo rirenge ba mzini na hambazino rendele stone shikaba kama kaulu yakaya tawambabi myele ukaya yode kibinadamu kati hamado Muhammad zojoji abangana kubaliane ya ukaya serikali yangazija raha keja wafikiana daine daula harimadati ya passation de service
serikali ya ngazi jange unabo jirondondo wale suala linu ni longa litwalio yamfundana mande na mambo lito jawabu hanoza ngo hizo yinu yokani date ya passation wakoka ze date wala ikawainda kati gouverneur ya Koregazo amana hayantizi wa hayakazirenga le 23 mai 2016 le 23 mai 2016 yabori kaulinda ukaya ngejukaya le 23 mai 2021 donc shawan watu zingare 2000 watu zingare 23 mai et wadozo kabe kagrazmo compléter 23 mai yo 23 mai 2021 arele manondo quando hanno valore zero parce que passation 23 mai 2016 passation 23 mai 2021 et quand on a entendu ces 23 mai c'est le hariabo ils ont dit zinji Gabo 23 mai il y a 2017, Gabo 23 mai il y a 2018, Gabo 23 mai il y a 2019, Gabo 23 mai il y a 2020. Et il y a 23 mai où passation. Donc il y a des gens qui datent où ils ont des polémiques. Les étudiants qui ont daté le 23 mai, ils ont dit zinji hariabo. Chez date normale, il y a 23 mai 2016, 23 mai 2021. Ibrahim wa Radio Gazija. Mimi tukaanza kwa hapo halma za text juridique puisque Karolo angalia anga saharu mbamba ndani ya fikra za kisheria. Alafu interpretation ya sharia ndio interprete elewa shasi regard ma jurisprudence. Ndio kumbuka tu komante sharia. Kweli serikali ya gazi ya Bonju wabadile sharia. Nyinyi mwamba kamtuhenda mjama abaha maende. Indirectement pour couper les charia. Car nous regardons ces tests juridiques, ces principes d'interprétation. Soit pour couper les charia. Pourquoi? Parce que on participe à la consensus, on coupe les codes électoraux. La code électoral sur charia, les lois, les antiques. Et comment se fait-il que, je ne sais pas le terme, mais c'est du contrariat au wani. Est-ce que comme tu nous connais, c'est une façon, il y a Régis Adigonyini envers le peuple. Pourquoi il a dit que Nyini Rangoule dès le début, il fait ma chahid, il chante le pida. On m'a dit chifa. Et comment se fait-il que Léo, Josime Koubalimouane et Léo Mzia, Haroumaï question le 23 mai, on a toujours eu charia dérogation. Voilà. Quand on a joué, aussi là, dans la activité de la loi. Chercher et opinion publique wamba ukana selon la serikali puisqu'on a logo du quelque sorte wakubali jaje leo nyinyi mwanzo mambo kanga kwa 23 message ou bien gam soit quand le débat on jalo une conférence comme quoi il y a résistance parce que nous nous les usailles à ce sujet Ibrahim Madame Zaya mon PRTV aruma résistance il y a le 23 mai mlindia le 20 mai lundi mjimkate shawiri hojuma yekaya rakazari juwe abasa ino eske zefikirani zombili vanoliza mbao yokaya ngabo wanza ukanari roheri dunge hizo serikali ne sharia shakamilisha haungarebakiyo vale ukaya wangazija ngarelo kwangazija kwa jakubali huichililia anzali sana hamadi ichililienzi wala haungara mna mtete ejoka utsongeza lo mkubali le 23 mai Jusqu'à sa précision. Précision. Parce que ayamabilia metabirisha wajabinu. Parce que serikali ya Ngazija tuliona mheshimiwa Hassan Hamad. Waelewa kangebidi wende hata le 23 mai 2021. Hanga ninafikira ukaya lundi hiyo amdo makenzi mfikire namna ya kufanya passation. Kairiri andisingawe ate porte-parole joka c'est enregistré valabo kama nandungu za tendao usilamu ambaye kai kamndunge na nzaya endata isakai kanja dale pinda linomjo hufa baheka kujala hufu kafi yondo da waone mufuti muzi seba miti mufuti abo kabati ndongo zate ndawo usilamu abo ndongo zadunga abo pia o majengelele
arikane enti kabla de muitambali kando kwa agenda harumaze vote kando akafikiri ka Colonel Azalingu Parwando ndio wafanye vote za ukweli rambanga lole lipinda iso tsamba haruma conference de presse ambe manare ndo harumaze vote zino karendo rade pinda norivo donc avo car déjà validé référendum car déjà validé code électoral va cair nécessité ya henti ngaronte enti tambalia ngaronte enti kai donc ramba kerenti kai au car déjà validé hinto au car zamba na kabu donc na relewa nando ka lipinda nenti kai kerenti ya baharabu iliyorangu eza husule serikali yangazi kabati mibambanda fikira ngionzi banle swala linu labwa leondo lijuja litanchewa en conseil lija en conseil zengo pia ze sharutu pia rakazi jati batahwa elendisi kardo fanya conseil okahando enda fanya passation au itoka uyonti abunga nzoma masharutu eke masharutu ya rele ya parihania yonde mana rahambaka e conseil yoka e mardi e ex no rive helende ani e waruri rive hayo mfundaru wandwaro dende wa aprofondise zen wozala rimupia wandwaja zione wakati hiyo wanwa yujibu angarijo henda ukarnaho angarijo ifanya ukarnaho ifanya ele ndinga jo hamba ngawa donc les swala ilo lika mfumo rakanu li rapporter wata leo lija leo ando alinakishi donc quartier harma divergence serikali yangazi jangio unanime ndio na position tima donc ngarenda wata mfundaro ngarjo mwambiani awe mkalimani wa serikali mujohamba ukaya ngarendao au karnaho waneo karjenda harume referendum neke jatsongeke kwa jafanya zo kahanzi rende harume asizi zo reshiliana tinde zarumilo ze recommandations za tolo harume asizi timengoni mwa referendum au sharia moma dogozi inji ze hanzo kaharo après ya asizi ezitwanga zijoho nani emagrand électeur wafanye zijodunga hada zenda afanya zo kahanzi waeje auge naristamila ta mfundaro jero ni manojoza lo kangu jo jamana mme au kangu jo jamana mshi masuala wa niyo ye keitso jaba sayino mabaga mfanyao na hununga mone sauka ya kamda kubali za referendum kamda kubali za election kaya mjivalide enga mdu jinsi namnaje haramo wangazi jana wa Komori wakati kama samone sanangu halukaya mkaula peda no mvuko namsa mvuko aba ngari kwambia ukakarna traho wangazi jambani ngonzima ni kwambia ukakarna traho wangazi nardo fanya nardo zifanya bazimanda sino wangazi au ngardo fanya zo wangazi jajo kahanza arumabia sabu le 20 beke mwamba ukaya kaisu zile za habanga zimone za jalelo shayone sauka le 20 bajufanyia passation technique baina gouverneur Hassan Hamadi na gouverneur Farouk bandu mwambia niba richiburi mwambia ukaya zeronga zidoro mfundaro le 20 do rijo hamba arijo fanya ukarna ufanya clair na manzi ukaya serikali yangazija mbange joho na hamona no dharuri ya mfundaro ya ambeze ngoza husu passation baze ngoza leo kazija masharutu pia kaja sanga donc unganzore ke clair ka zengoza passation monano dharuri ngojoka ya mfundaro sayane mdoju ili ende wambe zenongo uka engwa johenda au kwa nawe
enge jofanyia ukena ufanyia abunga ba sisi ngarjofanya zori amini zijoste ho wangazija zijoste he sharafu ya Hasani Hamadi karna upa Hasani Hamadi sheu ngarjofanya zo wangazija wanzao noni zo Hasani Hamadi ya zijolingana ni sura ya hayo ndatengoje samahani lole je harmana masuala ya sisi wangeka kama masuala ya sasa tena Bon, que o cabo galudar o mundo se zone uma conferência, ou point de presse, chambe sendo zidi chambavi ali onde dizer uma nama yoni saba commissaire wa finance ya hii idati ya hiyo kaya mambo kaya le 23 mai et vanu gamandaka le 23 mai 2021 vanu kadefo jabanu jeri to ali joko tali yule mfundaro hizo pia ni jawabu nganjura hawa mfundaro kwa elema swala jao nganza mayambe rambezo kanza zambe mfundaro to jawabu nono yeti de munyani wani muha munano wale uri kajambe nukaya ngarjo urejela ne mfundaro jeri to wale jawabu et 23 2021 et 23 2019 et 23 23 hizo pia kariti na jawabu la kutoa banu au serikali angazija rake jarini kai amri ya ujohamba nuhamanda hizo haukai emitwala pia ngejo kufanyia makatio yabo ndo wakati njoshinda ndio jawabu la kutoa hiyo ndio muhimu ya bili ngamjorejea ni mtu alikondola la yabo la ukaya yabo ni kama tsarimo contradiction alors que mwende harimaze voti abungi hama valide zango kondo zafanyishia bala tambishia ndo ndo shanga mjama marugo nzima parce que effectivement on voit code électoral ya et code électoral kaondo ya kahendesa ze voti yomi ngoni me garantira kani la kahenda harimaze voti le code électoral kao il a c'est il est en 2014 ukayabala kanga mshelando ndo président Zali hatsa haibadili kajashinda wakati akayawe hayo l'habilitation ou à l'Assemblée il y a tout passé donc le code électoral 2014 quand il y a moins en 2016 il y a Kaurumishi namnambi ya kazi voter za 2016 za 2019 ile mtugo jo hambali jawab et kazi voter za en 2016 harime code électoral ya 2014 ikayo le helizajiri en 2019 harime code électoral 2014 amgam jambukaya ngazingara ukiri ikayo ngam aminyo kaya ze voter helizajiri 2016 tinde helizajiri en 2019 yamgam aminyo kaya gasina haki problème ino repose izo les ngam jomambia inde code électoral ya tungeze mashakanu tipia parce que et code électoral yo wambukanga sa moi jurisprudence effectivement donc on a tuangaliza jiri en 2016 vadimane code électoral yakahindisa zevoti en 2016 ikawa code yo yakahindisa zevoti en 2019 donc yabati kolazimi ke heliza hinda 2016 doza hinda 2019 shababaha ngamtomka ezevoti zende sawa heliza jiri 2016 de heliza jiri 2019 kazi jiri sawa badisima buguru wana katingozi kala buguru kazi jiri sawa na meukabe problemu ino ngiyo haki ijipose donc abangari kubelana ukaya umreje hatu defu mdaruka ngwabenzi George Ilana jeri mwambieni holi hade mashaka yaliyo yana dotushinda rito jawabu la kwamba mfumdari kanga jokaya tarehe 20 ya mwezi wame. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mjini ndo kama ewa ewa shamada yoba hibaba ngasiha juna bo na alimbaye masiwa salamu ni kabisa tunakuwa mwa msala gazeti na komisari wa elimu ndio kwa mshtaki wa haraka bana sababu za makontraktuali wa wasujibu atkandanjwe reaction atoka ja presi kama mshtakio Dr. Siaka au kama mshtakio komisari watu kama mshtakio roho wa kananjwe reaction ni mfasari na wewe kananjwe tena zimzahe passation after kama sana jeshi kama sana atambanongo kananjwe banongo mdoshi amefanya hata mzii keke kanisha passation banongo mdoshi de chômage ijoka kudimramba gujowana
na chômage ya daja lisensiwa na wangazija hafanya hafute arete hiyo vatino kazi ziri kio kindani hakabdo rengoa na recette propre kaka hwero kota miti jatsi hondo 468 millions de mapesa converse wa engazija sijatsi hondo wakati hiyo mwezi wa Desembre ilazimuni kaze 9 millions 9 millions itimizie salaire à la totalité wana recette propre wa destiné waje wangalie zindongo za ngazija ya administration au irenge complete ye salaire si onani mtu kufuse dali shehani abodo banu yakahenda yaninje ze 8 millions abona monesa ibeho 476 ibakia yo de bandu union ado reverser abatu et salaire ya tuika 500 millions comme do caso dans les 30 millions abo serikali ya union nge reverser au champ de ma fonctionnaire sinderika zao atana lewe salaire ndio 506 millions harme 506 millions hiyo ngabo 2 millions presque 2 millions ya frais ya lazimu union wa ilive yo des frais oppositionner ce salaire au poste ane au poste kai salaire yende ngelazimu ilive 1 million 900 et quelque donc presque 2 millions après 506 millions ngare do ralive 504 ne 2 millions yele lazimu libani union shangar dori renge wa harumai mapesa ya hatu ngamjwa wezajiri riboha ye po ribohe na bantu rakanaba omwiso na zoni mabene mapesa akaudo complete salaire ye baki angazija nga yao e serikali angazija plus de 43 millions oka eke salaire isaija ketsu de ko trésor ngo na mapesa yo jokiri bano wakati wa recette wa hatu yo janviata mois de mars ya patenti ngavana abokari sarishiliera sule mezi ya juyo uboka udiro halafu mapesa ya rengwa uharumwa uwandu watanga wa habamba kiangazija kwa lo trésor gouverneur yujo hambati peje remamba kapara abo ataujoka udonda mapesa no complete salaire anu wakati hiyo ma contractuel itodoka automatique amonzo mambe nikae banki yangazija nge daiyo serikali yangazija plus de 43 millions borabo hazere setika yashinda ra regeze mapesa ya abo amonzo ngone senika rekana ndo mobili ra doshinda des recettes propres de mapesa ya banki yangazija bora reteno mwezi ra renge 12 millions ne 12 millions il a décomplété salaire ngari injecté au salaire ili wapi abonge ma contractuel na wale ka union kabati contractuel iyo ifutiwa sauf serikali ngazija ndo ya resiste notre mambani zema yera kaudi rakau sanare liba abazi mayezo kaziti na mwishi yao serikali yangazija ngailo 43 millions abonge ma contractuel yeda ula patu wa jua kwa jawa kubali wamba wadubiziwa karja wadubizi sharba chana na cuisine interne comme lui a lancé défi à chômage ainsi sindo ramba un jeune en emploi cha reconcrétise rihawi wala armusi la mundu ambaye kaji tahidi hasubu ndonda ajirimbi ikakaja subu yehunda ajirinzima nge wangazia diamba fadhila zampunda masuzi. Wassalamu alaikum.
Bon, fikirukaya komiseri hambando upande wahe niwahe makontraktueli bantu bonjinjiza yabo mzima ukabanu shanga bakamna magondo yashtakiwa ukabanu bendo wajwe haki kolo banuliwa donc yondo ngonje mahalisi ikaya ilusemia ndi hali mahakama au mahalani kaongo rugo jokansi wailewe makontraktueza bari ndini esekali angazija yakawaliva wakati kawo serikali ya dola mbi watowe zabari ndini ile ketu shinda ya waliva suala jangu lishinda tole jabula halu pande ketu kaya wandi wafanya mashtaka yao ukaya walamdure mashtaka ikale urizulu murobo harma pesa yao shaizo kritwiri za mapesa ya njia ya libawandu ya libazabari ndini ya zabari ndini zo pia nuzo lambenu doko pande ukabati hataharara ikawa unukaya yenzia wajuhele wande karido mahakama au kade wajani mzibiro za hatu au karne mahalani tsoka yonsi iyo ketina hataharara au kaya ye maelezo ya kanti ngao yabo ngayo wawe upande wao wakaya heba ni kama banga mresiste nanyika mtina jeshi hizo kweli ilo swala mdojiuzisa shabala ya filosofia gouvernance en Hamadi yamba tout sauf la violence yani par kamrugo jenda yandia ya afanya resistance à la violence wanbesho alikana jeshi kadja jowana wanbesho alikana jeshi kadja jo zingarabundi kihunu wazingarabundi kihula hakawa mfano da bangoja banija mundu polisi yakaba ni polisi national kanyomu nobora kahele wakange jokiriki am confiance kartu hanza maudu dijana bukarika sababu mwana mgazija hafumwa ramba na mwedehu la basi semba nenu ngajoka hiwa na bana ya sharia inu bana ya sharia donc yabo hiyo ketina udirende mane kawale suala linu ngilobanu ngaritwaliyo kisharia yone parce que mzamba andro mwanya tatende bano hamwe code électoral mungu en vigueur wanikanga bozu comme quoi azi changer mais peut-être la constitution peut-être quand on fikiana aweka wa subisse on peut subir on a la force quand il y a recubali quand il y a bon il y a une mais il y a un code électoral là bas si un conflit électoral donc là le conflit électoral va se traiter à partir du code électoral le code électoral il est en vigueur. C'est sur la base, il y a eu, quand les indices avaient voté en 2016, comme je l'avais dit, il y a eu les Jay Shirloni, le code électoral. Relevant? Ok. Arabench. watu mpaka davano ngari leo kabisa mkonti wa kitangazaji l'objectif de convier les journalistes ici, c'est tout juste leur informer de la position de l'exécutif du média par rapport à l'éventuelle passation de service qu'il doit avoir dans les prochains jours. Et c'est tout juste pour leur dire que jusqu'alors, l'exécutif de Ngazidja n'a pas encore donné sa position. La position sera retenue le lundi 20 mai 2019. Et comme vous le savez, les élections, il y a eu pas mal de dysfonctionnements. Le code électoral, comme vous l'avez vu, n'a pas été respecté parce que le code électoral en 2014, c'est celui à partir duquel nous avons fait les élections en 2016. Et vous avez vu comment les élections de 2016 se sont déroulées. Et sur le même code électoral, on s'est appuyé pour disons, conduire les élections de 2019, mais vous avez vu aussi comment les élections de 2019 se sont déroulées. Et donc, à cela, vous connaissez, et j'espère que vous êtes persuadés qu'il y a eu pas mal de dysfonctionnements et d'irrégularités. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a la transparence qui a prévalu en 2016 n'est pas prévalu en 2019. Donc, du coup, avec tout cela, l'exécutif d'Ngazidja se trouve dans la grosse difficulté de se prononcer par rapport à cette passation de service. Et donc, à cela, on n'a pas encore arrêté une position commune. La position sera arrêtée le lundi 20 mai 2019, Inch'Allah.
Voilà. Moi-même. Patam pakala manunga rizao mkonsi wa makomsera mkalmani na kumsera hili bwakanga uhusu ye hawa ya badili dhamana baina ya mukhafidhu wa yumeni yani mukhafidhu ndio asana ya bangenga mshidoni